sitofuthumela imiphefumulo yethu lenkosi lekhona kakhulu basabami siyabonga ukuthikela kwenu ekuthenini isithe sitokhona kunebantu namhlanje abaphumile nalowo makhada banasatshalo bayifriji kepha bayanatha ngoba bathinike kuleyo kwele kanganani esisona basabami wathi store thola phila sitolungiselela phakathi ethu la basabami awusiyabona kakhulu kanaleyo ngicela nje ukuphawula ngakaqhubeki kulo hlanga ngicela ngawusisela ukuvita sicela ababekwe sabe khona naye after church history is what to see when indeed a way forward to see center church basabami lapha nalapha siyabona bazali sacela ukuthi sivule inkosi namhla encwadi yaPetro yokuqala isahluko 4 siyaqala verse 8 siye 10 Petro yokuqala isahluko 4 8 siye 10 siyaqala ukubeka ifunza ukuthi basifundele ngoba khona kufunza kahle so First Peter chapter number 4, verse number 8. Ngenkulu konke hlalani nithandzana ngoba lothando lusibekela tolo letinyenti. Ibongelisana kahle emakhaya ningemali lowo nalowo lomukela sipho semusa akasisebenzise ukukhontela abanye njengengcebo lenhle yemusa lomnyenti waNkulunkulu. Sitawukhuluma ngelimbeke namhla bazalwane lapho khona enhlizweni yami ukuthi nje sikhulume ngobudlelwane lobuhle nalabanye abantu, good relationships with other people, budlelwane lobuhle nalabanye abantu. Nakhuluma ngendaba yobudlelwane abantu basabami khuluma ngento kakhulu futhi into enkulu kakhulu. Baye bathi lwathi ngalenye ilanga ngento kahle poison ngibo uma bantu abakholwayo nasebathi emangweni nje bayazondana noma bangemakholwa bayazondana. Bafundisa nje utinja nemakati utsangayo lelo khaya. Sibonile bazalwane nangabone siyabonga. Sibabonile sinemakhono bazalwane. Angisakakhulu ukuthi emakhono nemakhono emakhono azondana mbamba. Adonsa nemakhono ubona ukuthi yakukhulu. Bese ukuthi imibuzo eminingi bazalwane. Nalaba ngakhona basibukele nathi bethu. Ngifuna ukuthi basibona. Sesikhuluma ngobudlelwane lobuhle nalabanye abantu. Lo umuthi libandla lingafika level le lisuke selelaphekile philile. Uma libandla lingafiki kuma good relationships nalabanye abantu. Libandla lelo liyagula. Linesifo kwenzako singaba nemali benani libelethiphiwo libena nakude budlelwane lobuhle kulabazalwane labo nalabanye abantu liyagula futhi akalifani losuku. Good relationships with other people. Kakhulu sebathi nemasihlahleni noma kumenza bele emabandla bonke abuthane ngisekusebandleni lesikhathi esithi. Yebo bazalwane lo. Ngakho-ke ngizabayiningi kakhulu. Siyakwazi siba senkantolo sibazalwane. Senkantolo high court sibafundise high court. Siyakwazi siyakhulumisana. Sifungele ukusakhulumisana. Bona ngabe khona
into seyilahleke yona ngeke ilahlekile kulahleke impilo ngoba sathana lapha asebenza khona ngadimoni akhe ukuthi asithume siyogcina sibobhekisonke akunanza abafakwatiswa yini akunanza abathi kuthwe yini akunanza abakutyalwa ngubani akunanza ukuthi kwenzekani akunanza ukuthi emsebenzini kunjani wena iBhayibheli ufuna ukuthi namhlanje uve kahle ukuthi ubikele ekudlelweni lokuhlela nabanye abantu haleluya ngicela sesifundzele Petro oqala sesifundzile yes mhlawumbe ubuzo ukuthi what is something lesibona kuthi ngengani sinawukhola ube nebudlelwano lokuhlela nabanye abantu yini makuphile nje ngibona kwakho uthi ufani ihliziyo ithini inyama yakhe ithini ubukelo lokwendeka ngakhona kwendeka then uyaunderstand ube justified why kuthike ngani ukuthi wena njengolokholwa wena ube nebudlelwano lokuhlela nabanye abantu nomndeni wabhidlika umndeni awufani umndeni kunjani bathi wena iBhayibheli sokuthola kukhanya kwawena ukukhanya kwawena kwelivu kwawena lise iBhayibheli ukuthi kubheke ukudlala lokuhlela nabanye abantu yakenza abala ngaphandle ngesiphila kude lesinake usatshelwa tona lethi sithi sikhulisa ngathi makathi khona sagcisha ngathi lethi inzaba lethi ukuthi akunaviwana wena njawani bebabanga ngobani abana ngoba wathola ikhaya tasifane baba kepha sosizisile iBhayibheli lithi kubheke ukuthi wena ube nebudlelwano lokuhle nabanye abantu by so doing winning by so doing unqobile by so doing nabantu benivani nabo nabanye abantu bukayo labakatiko batawubona kuwe a victor kuwe ngo haleluya iBhayibheli lithi one kumiyalo uthi nje bathi sinabantwana babo usibele budlelwano nabanye abantu it's a command now ufunza Romans 12 verse 8 utakuthola neMayibulo 12 verse 14 utakuthola hlasana kahle ukuthula abantu bonke hlasana nokuthula abantu bonke it's a divine command kuthi umntwana kaNkulunkulu ahlasana nokuthula abantu bonke that is why kufanele sibe nebudlelwano lokuhle nabanye abantu as Christians labanye bangwenda lokunye basokelane baloyane bento bathi hayi sina bakhola uma mhleki lapho ufuna ngathi ngihleki enzaweni lembi nakhethi khona ngihleki lapho nafanele khona njengomntana kaNkulunkulu ukuthi ngihlale khona inzaba yobudlelwano lokuhlela nabanye abantu haleluya ngiyamangala kuba yabona bana abanezizodo baba sisiyababa ngezi labakhola izolo izima ngiyababa bakhola wa yedwa mlolwathi Niyakupenda msilwati can be poisonous na yena lokuthi uyathi because now wena utaweka direct uta oppose lo kwantiko kunqobele lo kwantiko because you know kumiyalo siyathanda asithanda noma kwendeka noma kuyakosa emsebenzini waqoshwa wena emsebenzini but biblically speaking ngesinkulunkulu you cannot hate that person who's your wolf. In never was it was what I mean, was makes sense to so there was a what's it that we should remain? Hallelujah. Listen aspect that we have. Number 2. Now, for the 12 guys, 4 verse 8, Bible says, Kurukurina ulutsana osho kusebazabane lapho kude khona uthando akukho bani ngoba yini nakude uthando sikhulukuja okay wafakaza wende konke uzofika nje leshowe wende konke banakude lo thando lo lona phela lo thando lo oil
Lumoya uyathambisa, lumoya walokuvana kwebantu lothando. Lumoya lokudleba nabantu lothando. Makukelona kusho ukuthi uNkulunkulu nakele. Ngoba ukho lothando into leBhayibheli. Lothando sithi uNkulunkulu ungilo lothando. Therefore nakolona akekho. Singafakaza ngaye, sikhulume ngaye, senze konke, sisiyambika, senza konke, but nakungekho lothando akekho. Therefore, kufanele besibita sinasithandazele ukuthi sibe nebudlelwane lobuhle nalabanye abantu. Sini makho. Ndakuphela bezazana uthando ufana nemagnethi akithi. Lapho uthando khona ngathi wasozela khona ngoba uyathanda uyosawela. Ufana nemagnethi uthando. Uma ungathandi akwesha. Esikhathini esiningi kuthi abantu bangethi enkosini bathi ndike bantu enkosini evangeli hayi utabathatha thina khona sehlulekile kusaphe bedlelo ukudlela abanye banikathana sehlulekile kuyasehlula and we don't even pray about it sithi right asekenze ukunyathela emakhola naye we don't but uthando by its nature ushumba uyeva umntwana masana bakakakhulu uyeva ukuthatha uyeva utawuthi boy ekade uyakhe ubika umthatha angizozala lesi uNkulunkulu uthando sifanele nathi njengabantu abakholwayo ukuthi sakhe kwasakhe udlelwane lokudlela labanye abantu all over the place lasiphila khona labakholwayo labakhona sakhe udlelwane lokudlela labanye abantu good relationships. Amen. Lale iBhayibheli lithi uthanda umakhelwane wakho. iBhayibheli lithi umthetho wesibili omkhulu embusweni wesizwe. Great command, the second one. Oqala uthanda uNkulunkulu bla 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 bla. Nafunda eMathewu 22:39 verse 38-39. Umyalo omkhulu loyo number 2 lozothanda uNkulunkulu ukuthanda isitshalo yokwenza njalo. Kuthanda makhelwane abantu. Wow. In other words, kwakha ku relationship lokuhle nabanye abantu. Asothi so ngibonja. Lo biza kubo wathi nakithi wathi ngani ngithi tholele. Atho but akava ukuthi nakubona lokuhle. Sibona lokubi. Neke useluthi, mina ngifunda ukwazi, mina uNkulunkulu ngolethana sesizwe. Bathi bo basala. Mina bazana ukubakini, angathembeki ngisho, thembeki ukubakini. Kodwa uyasho ukuthi angithi kanje. UNkulunkulu asisize basana. Lento lekhuluma ngayo le. Yini lapho ayokufanele singabe awina ngayo emhlabeni. Ngabe siwina ngayo emiseleni esemndenini. Siwina kakhulu ukukhuluma bese bayiformality. Sesikhulumile sesizile. Ngekwakho kuzela lokuhle nabanye abantu. Nakukhamba wena bajabule. Ngoba yakho waphathana, utobapha involence labayidzingayo labantu. Good relationships. Nabanye abantu. Hallelujah. Futhi ngiyakhohlwa phela iBhayibheli yasifundisa ukuthi thina bakholwayo singemalunga emtimba waJesu. Lapho sesikhuluma nathi kakhulukazi labakholwayo labayinkosi labadinga ukuthi singemalunga emtimba waJesu. Kulamalunga emtimba waJesu lawo ngisho liyelunga lapho emtimbeni labangani babantu abantu. Bayimubi basho ngayilunga lakho lelo. Basho ngabe nempumbo leyo because igama impumbo yakho iqalisana inkulu igama. Bayibamunyani bakhulumela kwalo ngesitho sinye kodwa lo mtimba wonke uzoba kithi lo. Lo mtimba usiyamdzinga. Kude lo performa ephathela mbumulo aphansi kwakhe. Mbumulo uyiperforma ngqondo inzaba iphefumula. Kunathi sonke sithibele kuwe. Yabo sinemalunga emtimba waKristu. Thina abakholwayo vele bazana ithile ngevele iBhayibheli singumtimba la ke sizaba ikhulunya bathi lokufana good relationship bese kufanele siyaqitheka phela.
ngoba sila simele Christ leso. Haleluya. Amadi ngithi umuntu ojaqwe. Amadi uthi banika abantu ngaphandle. Amadi semsebenzini emndenini wakini kafunyana khona ubanika abantu. Amadi lapho sezokhotha nabo uthi banika abantu. Good relationships with other people. Kulokho asithi basasifinyelela. Ukhumbule ukuthi simele there is unity. Kusijesu lokubona ngesokukholelwa. Mbangile babafika simuone. Lokubona ngithanda Jesu phela mina ngithanda Jesu basibona. Nawo ubone Jesu, wamva Jesu akubusisa waba naye. So vele umunye nababe babe so vele ngoba Israel comes. We sifanele bazalwane kwaba budlelwane nalabanye abantu because even the God that we serve thina banye esibila Jesu sibonga ngayo banye esibili sifuthe abantu ethi uma sisinike sibelidlalo kudlala nabanye ngiyaphazamisha. They've got strong reasons to stay with the strong reasons also now we are born and understand that we are born and say nyama ni umuntu we are born bringing men over umuntu mutsaka ukwakho iBhayibheli lithi sibikelwe ekwakheni udlelwane lokudlala nabantu. Akunanza ukuthweleke basaba. Akunanza ukuthi uNkulunkulu yakho yakubona kunjani wena njengomntana kaNkulunkulu la ubikele khona. Hallelujah. Amen. Akasibuke ukuthi ivo noma ngiyiphothini letifawuse imana budlelwane kubazalwane namaphandle ukuthi umuntu angefani nebantu na ubangelwa yini? First point is that yini lebanga lokho ngabe kufundo lakini ngabe kusikunjani vele wena uphothiwe kubangwa yini ukuthi sikhande sikholwa kahle kodwa ukhande kuyenza bene relationships we are weak sishobela esportini nakufika abantu relationships nakufika kufanele abanye bantu bayinkinga yini esidimanda kwazane na iBhayibheli asifihle bazana kokhala nje Musathana the devil mbana Musathana asekufuzela mhlawumbe ndawo sesiyithoyenza nabe yini icabanga baphela vele waphumela kuyiboza kudele kuyiboza akumfunzele 22 Luka verse 3. Luka 22 verse number 3. Sathane wase ungena kuJudas Iskariyoti ebengomunye wabafundi ababelishumi nambili. Wangena bani? Wangena Sathane. Wangena Judas. Siyakubona kusebenza yena ndimantele kwakho. Wasifanyela inkosi ngoba kungena Sathane. Lo mnyama wamlanzela kahle wetela kahle konke wasifaka isikhala ungena khona Sathane Judas. Umuntu angena Sathane lo munye bazalwane. Beke amananzi ema relationships are precious abana. You know udlelana nalabanye abantu bazalwane kuyingcebo kwina ufike tingo takho kululabantu kodwa please uyawuhlupheka kusho usele uyawuhlupheka usukele laphansi ngoba ude udlelwana nabanye abantu abangefakazi official mina bazalwane Lama ke nami ngibona. Basa ngibona. Mina
ulaika nje kanisa na ukhuluma ndizini nasiyakudlala hlala bengisho 5 rand ngeke ibhengu shiti emaqhawe ngiqabanga sekufana ibhengu ngiyawudana mawudane ngeke kusalawo kufanele sifike ekhaya amithi abangelela nami kusibhebhu ukuthi abangelela lapho akusibobabo lo bami lo but kusenjalo unika nikathi ukhona unika nikathi wona lo ndawo yabefisha fact kakhulu fact ukuthi senkulu kakhulu kusenjalo nje ngiyabona nje unjalo nje wakamba kwabafoti ababili beka maphoyisa ababili praise basi esikhuluma ngabantu uthi kulo bekhona lo munye wabuya 1000 lo munye wabuya 600 ale mali leyo athenga ikomiti leti 5 leyo mhlanze leyo ngibabeke 135 okumnyaka ngiwasenendlala le mala kubuka njalo siyafaka into abize manje maya khona wathi nikela asitaqhubisa inyawo tipo enyoma ngiyenza amanzi fana ukuthatha amanzi zama 2 days yafika ngo 4 yakho nikela manje asitaqhubisa nyawo ngicela ukuthi relationships libhangela ingcingo yakho lapha basaba labantu dingo takho kulabantu bangabona bakhona nawuphila nebabemdlalo kuhle nebantu abantu abavusela khona bavusela ngawe kabi bavusela ngabi ngawe bafuna khona bathi nawo bayaqalisa ukufaka into lesiphaphana la Satana ungena inkulumo yabo udayeke inkulumo ngawo Satana kanze inkulumo yalabantu kumbi umubi ezawe umubi emsebenzini ukhulunywa ngawe yonke indawo emndenini muwe kabi ukholwa indawo yethu bazalwane sibikele ekwakheni kudlala uhle nabanye babo ngeke njalo tithoke tinezizabona tikupoke ntiteze tokele ngantila kakhulu letithi budlelwane lobuhle buyingcebo yakho njengalo akivali into ebathi ngqimawe uyafuna nawo animandla ekusika athi hayi atwala yabo kuphungekile ngoba kwesika wakabjalo kuhle nabanye babo haleluya kubamba ifuzalwane budlelwane lokuhle nabanye babo kepha ngakusho iBhayibheli waseGalatia ukuthi kaphela malumana nidlana ningagezana lokukhulumana lokulumana nidlane nilibatane nibazalwane uyaqeda ubudlelwane lobo phakathi kwabantu lobo and that thing biyenteka ngilise ngumkhuba walomunye umzalwane asala akuthiwa ukuthi lo usikhuma kuyefonyo lo limanilumana nidlana Paula uyabandla laseGalatia nikabe imagezana kule bantu laba libabandla lamageze lo libabandla baphume bakhishwa ngabantu labalumako labadlako baluma badla kwayeso belikhuluma nalona namsemasho masilumana bazalwane sidlala ngoqabeza ngezana ngiyabona ngapha esimeni zamana yabo hamba ndawo lesoko banyana bantu wahle basebenza kanti ukuthi wedama ukuthi imali olefuza
Mkhiphe. Kulupha sente. Ngiyana fihlo lebazali lapho family libanje khona. Abanye family la limbanje namhla libanje lapho. Sithi mana sebazali namhla lokho sinemali sinemfundo libanje lapho le livane liyete sigqi lapho family. Livane bazali asingaba isiphi sike sijova siyophila nje siyophila nje. Ungamangala nje masivusele. Masivusele. Kubama ina, kubama futhi bazalwane ukukhukhuma. Proud. Kukhuma. Lokuthi bese kudlelwane bethu wakhukhuma vele khanza useduna lapha yangithi. Uoperator ngosido lomnqono nalapha. Uproud. Awusebenza ngoba bakubona ngoba lo angikho vele uye ngisonzela vele sevese divide sekuzobonakele ipride kanti lwalo lojwalile naphasi kakhulu basitha baphasi kakhulu for yena neba ngibele simontweni yakhe nambe nambe kakhe awukhamba nje ungabe phezulu kwefamily kwefiyume vele uvele bona na uyaphuma uyafutha nakungendeka uyafutha mthile masinyane umkhanda sifutha bosoko lapho kuye sengiyimele yonke ukusend message siyanuka mina yabo ipride sikaphele bazalwane ipride yakubulala abantu baphumelelisa kwabakulo ngomqolo nabantu bamsapwe noma kusemamweni noma kwasibamona kanjalo lokuthile bani be careful of pride yakubulala ngale bakithi baba nemali nawe yabona bathi nini bebazima brejana kodwa ngamthini bebazima kodwa ngamthini yayina kodwa ngamthini Itina la kule kutwa mzile macho. Ese nazali sesikolo yakuthabiti yakutwa itina la. Ha? Dikutwe nazali sesikolo sibeka tukula kana wabeleka sikhule majazi lapho kosimofana lethi sikuba itina lakho wena njini. Sikuba. Tiji la yetimela kwathi bema nqawo kuma singisi lapho. Oh my friends. Nakusaze kwanje fosholo ufika kathi kanye bamashaka edulini so big no falaso ora bankinga bangola bancha baya tusomfulo kufanele aboleke ethulo fanele Sikira semkwabela noma yangola ngene kona la. You need everybody. Mangabe usitisiwe mina usuzile sebenza utsima wonke umuntu la. Everyone is important. Siphele planet le kwakhulu kwasibeka sonke la. Never kungalingana kusasifana. Siyafana so. Pride. Like abantu bakhola ngepride. Ngiyo yabuza Satan is real. What want to know about because so there's something. That we know about. That's about pride. Wakala kukuma. That's a downfall. So your pass. It's a downfall. Kuru siti le dese mega shini hajaji sindoba. Mimi bile mama nati no. Mimi bile mama nati. Nati. Nyanda mtanga kwenda naomba nime afisiku wewe mama. Acha simuliza basi na wewe bila hasi. Lukaro sitelo tisa kumchangaza lukaro sitelo tisa. Good practice. Pride in education, pride in marriage, pride in social standing, pride in spiritual. Uzeme capability taka moyo mungu. Aka pasubeni ayekolo
lonesiphiwo esibalisayo. Bayathi lapho kunesiphiwo esibayo lesiphiwo esinje ngibandolo. Bayathi akhuluma lapha kweshumi bayathi lesiphiwo sesiqine nokuthi una mntana ezoqobo khipha meminyaka lesoko. Yeah, now I see you bear this pride, spiritual pride, proud in Mali, Labani Babe, proud, it was back physically, back now this way, who very more than Mr. Something, Miss Something, very sport, physical, I was pride in the lo mnyabele pride basalwane yakamoya sekushilo wakithi so bese kudala ngithi negative ngayinene then that is going to be a downfall. Pride kanti awusakona ukuhlangana eclassini ethe awusakhuluma nabobani awusakhulumisana nabobani awusahlala nabobani awuhambe nabobani vele wena class lakho lilapha. Then awusahambe kahle kanjalo lokasase kunakala lapho ke budlelwane siyathinzeka. Yet we are called kuba nebudlelwane obuhle nalomunye sine labakholwa especially siyathi inkosi yethu bazalwane yekwakha kujela nabanye abantu lokunye lokuphela vele lokuhle kungasabi khona abantu bazalwane umona uyenda ukuthi budlelwane bese kuyonaka afele lokho ukuthi kukhona impumelelo lasengathi lapha phumelela khona so umzolela uyamhleba uyambahlula uyamnyanya ekusizo njani uyaphumelela kukhona ibreakthrough labenayo Yosiyanyanya nje kuwe nyanya nje siyamhleba ke ufuna into mamona ngayo kumele njani ufuna abantu abangafuna wena kwenza ngokhona izinto lenhle lendeki noma lendeki jealous yabanga lo sibazalwane kudlelwane ungasabi khona kahle bazalwane. Haleluya. Kulokasi kuze umbonge ukuthi noma ukhutha umbonge umbonge kanye ngqobile umbonge nje kanye umbonge ngoba ngabona ngiyithatha noma ngiyathatha noma ngibulala afe tawuthatha akubo hayiwe kulokasi asikhule sidilive asikhule kunemonene singabi nemona when somebody elect breakthrough when somebody aphumelele umona uyabona budlelwane kuthi kungabe budlelwane buhle nabanye abantu bese lomunye bazalwane emama kubantu bakholwa nabantu nje ayenda ukuthi budlelwane kungabe khona buhle bani ngokukhuluma emama nalabanye abantu ulima ngemagama abo balabanye abantu ukhuluma emama uyakhofu nemama unalo nayo futhi sebakutshela nene sibani unemama nawe unemama la unawe khona uyakuba lithudlana lolubakhona somehow kweshela makala latsite usekhaya unemama la umuntu onemama khona basebani budlelwana ube perfect because of that person. Lonemama check yomzalwane nabe uthalazela mama ukuthi delivered from lies emana yabulala emana bhidi emana kakhilutho ngeke mabala etonweni ngoba emama vele mabi emqambe mama enikati wawo ngoba umsathana emama alime njalo ukuze bazabazalwane kambe emama imali yamzala hlobo uhlala ekhaya izaba njemali inganoma abe izaba njalo nangathunywa
zikhulu ikhusene mama sekosiwa khayemanga lawo so kwathi kasenansi isawe kusomoya Nambuwa nje abathina mbalwana. Semase kunyuke besiya mshwali. Sesobela ngamuntu. Ngoba umntwana mama asiyena nasingasibazana athathe. Angithi asiyena. Ngoba sokhuluma ngeke uyadinga awuloke ngethathe. Angakufathawe abukendeke abusiko uyakuvakaza bona futhi lomnyaka sakhuluma mama yashinga nasela nala magama ashinge jasele lokho siyase so fast makhuluma ukuthi ikuzibanze ikhuluma mama why akasasi stable ngakhuluma kahle yakwazi imanga ngakhuluma kusibandwana hawa ayalimata kudlelwane kuhle abantu bahleke mamweni bakhona inkosi kungenwe mama kulima likwaya kulima bantwana bajele masayo lapha uqala umuntu wemama walimata umama walimata baba umuntu onemama hamusola emama yalimata njalo kuhle enzaweni Amen. Mangithola ukuthi James Jacob 4:11 mafundile ekhaya. Nayenza bayimona mayifunda kwaseGalatia 5:26. Ngafunda. Lokunye kulimatabuzana lokudlelwana phakathi kwabazalwane. Shayisa conflict. Kwena kathi shayise. Lokubamba mhlawumbe ngima-characters ebenawo kuthi ningobani Ujanwe emakhayikazeni ashayisana ukhande ukuthi alisakhona ukufana kahle nashayisana conflict yena kubudlelwane bungakusaba kahle original bemnanzi bekuhle nashayisana nashayisana kuphi nashayisana conflict sometimes it wasn't she because of the characters Ngoba characters yaziphela usubani. Lokho sakhe wasiyashisa uyabiza. Kanjani? Then that thing will just die on natural. But remember, lokho uthatha ngine ntshela nathi izalo ngafana ukuthi ngikhuluma la. Ngifunda ukuthuza. Ngikukhuluma indaba esingadabisi. That's a truth nathi manje. Ngoba niyakhuluma nishayiseke. That's why Kuyendeka. Ushayisana ngabe siyacaphela bathi caphela shayisana. Ukuyela somisa. Bathi shayisana because you are human. We work together. Sitara ngani. Semhlana together. Bese shayisana. But now we need to ukusisi. Nokuthi hey ngizokuyenzela shayisana manje. Bese balindele lapho no. Mvumele. Bizo mvumele. Kanjani? Kumele unye umyeka wine akana wine lesosi dokuna lele kuba kuphela iso ngeke wanikho negolide kodwa akuna wine ndawudina senimantene ngena laphansi nje labantwana imali ayakho relationships lo imantana kuskakhulu ngena ngoba relationships bale bakholwa abathanda umhlaba sewona ithinde live ngawo nama ithinde live sewone negama lemaKristu langabonlotho lebengangekho liphikisana but ngoba ungumKristu sewona yonke le kona lesilwane bebana unyaka lokwenza haleluya Akasibona kwebazana inyabisi. Nabuza bebazabanye bana konake ngeke sibuye njalo. Asiye njalo. Wasinabanga bephili. Sifuna ikwaya bephili. Sifuna umango bephili.
nemindeni ephilile nemiyeni zala kulungela bona kufuna ulungiswe sizophila kahle sibeke ilegacy leyo labasilazi labo nebandla phile because they look see ngafika nje mhlawumbe kwahla njalo mthoyisilo kutafuna nabanye labanye bakula umbuka futhi abasakhoza iyabweteka bagole babahishwe ahishwe baba asona salole bakhatha asakhuluza wayenjani amanje asakhuluza yingwe bashothi bakhuluma ngebantwana bakulu nesandla nangasase kuvele ukukhona ngebazalwane ukuthi bazalwane bayingane nengwenyama sikholwa wow baze bathi singcono sibathi siyathetha sithukana sibhokondana siphinde sigeza indima thina abakholwa usibambe nethwana hayi khona sasebele bathi hayi khona siyasebenza singcono hayi nini nefunda sonke thunene nesolufundele sisibambela thwana siphelisa bakwala thwana siphelisa akungabichana kusaba kulula sikhumbuke ukuthi sikobane lubito bethu kuphi sibani bakhona sikulungisa kanjani njalo bazali nathi ngabe sifuna ukulungisa kuyonakala one sina bakhona nabakhona ngabe kahle lasithala kumele naye khona kuyilungisa khona nemandla ekuyilungisa lento lamandla kusowathatha siwathatha emthandazweni amen siwathatha pray about it uthandaze ngayo lento oyivako lento oyikwazi ibambile lento oyikwazi igederekele ikophe thandaza ngayo lento leyo nayo sibanibani menshine mthinze ngegama lakhe emthandazweni uphethe amela uyubheka kodwa ngithandaza angithokozela thandaza ngoba ibone ikhona yiva mwendo yakusona nempesa mlaza lelo yabasa sekwentuso sokumzalo sokubatekile awusakhona inkonzo yakho kahle uboshwe naye ngonayo usawuvana ubana awuvana ngoba ibhizi yephela emthandazweni unehameka wena thandaza shaya everyday kusukasa nje lendlela ngoyibhize emlanga kodwa ke nawe into yakho ishaya yakubonakala ushaya yakubonakala mthandazo umthandazo awusekhona kubazalwane ufana nesibuko fana nesibuko na uthandaza wena uthi mthandaza sibani uyakubona ngesibuko na uyakubona isibuko sinampela uyakuvela mafusi baba baqala mina la umuntu ongathibele kulento le ngiyamsola abantwana kodwa mama bala ngimi la uthi bona isibukwezi umthandazo ngoba unamoya ingwele kaNkulunkulu usathandaza nawe isibuko umthandazo unesibuko sakho nawe ngeke umuntu uthandaza wena ngathibona naye ngomthandazo phela awusuke fosholo bese utabathi bani kana awuphenya wena umuntu ubone nathi nathandaza kwase bani zonda ngicela kusumsithe lesibuko sawuthi wena just one word wena unjani yabo so now mathandaza uyawuthalela makhomfane udayethe insethe lapha kuwe ugcina ukuhluka isomeni ubalimate bonke emamweni balimate bonke awufani namuntu abathatha watu wabona kweli yonke into wabona because awuthandazi you don't pray about the relationship with people you don't pray about it the person's name is about it because you don't pray about it God
Okwesibili, budlelwane bakho nabayebani ukuthi kulungiseka kanjani. You work on the relationship. Uyasebenza budlelwane. Uyabelwa njalo, uyasebenza. Maka ngizothi, bese mayelento lesiyacela balo. Mina kuphela ikhona leyo ndlela esibhizi Nkosi. Mphele magama, msaka bani. Njani. Kodwa budlelwane uyasetshenzwa. Angithi ngoba iBhayibheli isimongisa ekona hamba uyebana uyebuye. Ngicela ukusebenza. Hamba uyebuye. Yazi msaka bani. Mthakasini. Amathi ngifuna sekhona phela ngifuna ukuba namhlanje ngitshele madoda ngifuna ukutshela ufuna ngabe mhlawumbe yawe endleleni ngirep namuhla awusebenzi yona kakhulu nje ubuye emthandazweni uyasebenza sosebenza nendaba yobudlelwane uyayinuthisa udlelwane kuyasetshenzwa bento njani nasebona ke you work on the relationship. iBhayibheli yakuvumela lisimamzana bona hamba yebo umsomo uthandazile utamnika umuntu le approach utamnika umuntu indlela nemagama now ke kahle ungenteka nahambe lapho semthandazile babize ekhaya senze both of you ngokuthandazile ngokunika approach kuNkulunkulu udawumnanzi nentwele kahle udawukahle usibabuku nawe umuntu uhlolile wakhomba nawe lokho ukuqolise nawe now pray now for ukusabisa baba you pray hallelujah ilungisa ke khona futhi ushayisana bazalwane siyathola kuMateyu 18 lapho verse 17 na Matthew 5:22 ilungisa kudlelwane method divine method of working on the relationship sebenza kudlelwane akuno sisho utawubona ukuthi mbingelele utawubona ukuthi ukhale nemambingelele emva kokuthabana kwethu ayibheze ikhalela ikhaya utawubona siyambingelela ngombani kulo kucabana kwenu ngombani when I was the boss of the other one look up utawubona ukuthi ngikhuluma utawubona kunela nayo sengidebele isithonya ayisonjani lithamba uye umsole nobabili you work on the relationship lusukela nobabili sengikahle nikhulumile nathandaza ukhuluma into yakho nayo ukhuluma yakhe vele maphokhe so mfowethu nami into akacha ukuthi bla nisuma nenanzi improve kunalona beningiko senibeni level. You've worked on the relationship through the power of prayer. Yeah. Work on the relationship. I'm not telling you who was saying something shy. She was a family now. She's family was a call them to the hour. That says that the shy and brother are not going to show. Never know it. Why am I going to call a woman called this? I was there. Sister, sister, but I never know. Now you didn't know it's not for a while. What's it to be now? But I'm being a body. Lama being 17, I was 17 and shift. But what time I crashed, but I'm also in that shift young home was. You're getting up all. What's going to be? So I was today. Look at James 4, verse 7. Now, Jacob 4, 7. Ni mega ni nabamu na sata. Call another time. Don't resist the devil. So as cards, Pastor Luan, negative with the power. You resist. You melana. You move. Asofumba woke kumali ndwe woke mwayo down
uniketiwe yona emandla resistance kulokubi ngemandla akuthola kuye lo msebenzi okumele nawe nalo simelane naSathane simelane nalokubi resist kuzokhona ukunqoba you resist whilst you are in prayer uyathandaza every time you resist you resist what's in ngegama likaJesu lomengwe so class impilo sekahle inqobo sekahle nombalo sokahle uyathandaza wena nakho amen asile kulungazalwane enza bengidlula uyathi Sathane uthi nange awuwile lwenza bengidlula ile kahle wonke umuntu angabona kuhle bekukholwa then wonke umuntu ahluphe kaSathane ngoba kuvana uMkristu bazalwane awuhambi bodwa uvana usitana kuhambisana webesana kuhambisana uphana kudla kuhambisana kuhle kodwa kuvana uMkristu umhlaba ungawubona lo umlimi badla lingawina wherever abantu bakholwa khona bangawina bazalwane alahlekile Sathane maluphila nje ufana okuthandzana usitana yokunyakanyaka sivana libandla lingawina kuyiwina afuni lo Sathane ufuna bathi hey nawe ukufana ukuyabona ngiko ukukhona nofuni ngibona makhiphe sobele buka phezulu laba babona bakabana 98 basebana bakabana esikolweni namhlanje batuso la sontana bakhona bakhuluma ngawe ngoba sathi basiphela nawe kuthi wena nje nabantu bazola ndivani yazola bayafana bayathi sikhona isayele ukuthi challenge kids njengabantu lo because it makes everything dim na Kristo tamabona yonke lento lehle this glorious thing lesemva ukuthi ngabona ngoba asikwati kwakha relationships ngendlela yankulunkulu la imhlabeni lasibekho just for years for 3 or something years but the way they ask noma ufuna ba private aphume ngathi uyanyenga uyihlala othandaza athubuke umva akhaze abantu kugcwele asana zedino lesesikhathi wabila bekudile uhlobeka ngaphansi kuhle wathi manje naye basesizalwathi nabantu kwatekatela wakesi wakho ukudla ukwisibeli wabhalisa atebhalisa abhalisa bakhona bangadelawo kwakhona into esibeli wabhala yonke bayamlandzela why noma nje sombovu uyangena noma nje kuthwalana ukudla uyahlupheka uyangena kanjima akayihleli ubunjinile uyangena noma ukuphi bafike ufika khale konke abathamba noma ukuphi he is there kamfala sibenyanyako ukhona nje sibabela ukhona bayambuka baba they want to see they want to discover each and every day kuba angathi lo relationships one man yathi balokelize Israel lo kwathuma 3 eminyaka eminyaka whatever wasiyabethelwe hapa everybody sobalana babebana there is someone somebody Jesus nabanye lo muntu umntana ona is a different man sakumbona sathi sinebafarisi abakophinza lapha amakhololo habu ngathi yakugula kana kaguli ukhombo ngishiye nabufo ngijana fundis
Nangapafayela lakhona tugcwelela amafayela. Pastor ngizakungena lekhona mhlawumbe ehlathini kakhe. Ndambira ngithi ngoba lesi sibambe amafayela. Lesinye angisabi noma sibili. Basala esambeni sokuphela evangeli nebudlelwane wherever you are. La ukhona khona kwathiwa ukuthi ufuna ukubona khona ungakhulumi kulapho khona. Sesihlelile kwazaba. Kuze kuthiwa uzani akanalunya nje. Lo unelunya namfuna nawe ufundela kuwo washo ufundela kuwo. Ukhuluma umzalwane. Nabakhuluma umzalwane manje wathi ngapha. Mzalwane ibhaka sibaba ngibona. Base lamahloni adlamini manje. Kukhulunywa umzalwane wakho usizisiwe, ukhulunywa ngaye. Kanti ufunzana, kanti bani? Uyambiza. Ufunde uJesu khona. Wakuphi? Sesifuna njalo ukugcwalile na uyekunye. Wakuphi ka? Ngicela mama namhlanje. Ukuba sendele umusa sindabantwele. Bazali sitifuna. Stilomisi. We have ample time ukuyetshisa kakhulu. Lama minutes esinawo nomuntu awuyanini esikhathana esinaso. Moyingwele kulo kusiphila sapho silomise. Lo sikhuluma manje ukuxolwa makoti waJesu. Lo ukuxolwa makoti waJesu kuqala la epulpiti kuhamba ngiyele. Sikuxola ibandla ukuxolwa makoti waJesu bazalwane. Edinwe incane lokuyothi na iveyili manje bayimnyama incane ushaka makoti. Everybody was worried. Nesi ndawo bathatha bayo. Usisiwe enkosini semsolo. Hallelujah. Ngicela mana. Amen. Yes, it